Nisuing pa sa kanti ko Don Bosco Media Network ko narum chaksoa, anga Alicia A. Sangma na simang na dahil kuburang ko parakatenga. Kata bichongrang, smart meter ni gaman Dr. Mukul Sangma talat kan dabya. Lazarus AITC ni party office upakani ko bajing doba o dakanga. Police rang mandis kani ko rupma. Daddengre Police rang murder case ni FIR ko segatja. Juga magpakoborang, Dr. Mukul Sangma, Trinamool Congress Legislature Party ni Dilgapa or Opposition ni Dilgapa yajani chichetari ko press conference o smart meter chatani gaman agan halatanga ha. Yakam rang gamakan adok na Rusyani ko raba na magsungani ko anching na misoka. Paitasak mandirang anya namgija kamojak tungingen anching di masija. Uni gaman jakatel unggapa ko am sandina dono so nambat kapong aginok aniwa agan nga ha. LOA o mesok kemen geta de meter ni dam chatani aro GST rang baksa hazal chisa unga. Chungi mukhang onna sokpak pa jenan chinga am sandiani ko dakchina didia raya bosuni bazar ni dam mang dingtang gerka ni asel unga. Yapsan ko gacham Power Minister James Sangma antani social media o post ka a. Ya bostuni dam ko bostu thari gapani website on namatna. Sorkari ni LOA ni mesok kemen dam aro bazar o man gapadam endak play dingtang gerka anewa aganang kuaha. This whole exercise gives us a reason to believe that we cannot rule out a predetermined malafide intention to cause loss to the state exchequer. Yajani chichatari ko Chokput constituency ni MLA Shri Lazarus M. Sangma, Jin All India Trinamool Congress AITC ni party office ni oprakani ko bajeng doba o dakanga. Shri Rinaldo Sangma Rongrong ni MDC, Silsang Sangma North Garo Hills District ni coordinator, John Manner Marak, former MLA, Ashish Marak or Walden Marak, Bajing Doba ni Block President, Wamang Baya o Prakanyo Dongpaa. Wapsan Salo, Independence Day Cup Football Tournament ni final match ko, Bajing Doba High School Playground no ungat. Ni kamka ni apa cingoni ar pun biar pramuna bayang ani mungkin or yan cina enggak pas cina macakan biar cuma ani ci yang cina cakan kita capai ngaha. Yajani Chisni Walo, Beat House Cantonment ni Police aro Anti-Narcotics Task Force sakani mandirang ko Punjabi line maulanghat unikur maha. Am sandiani ko dakani jamano police rang thangkagong hajal kulgruk chet sotponga kumatnaha. Aro mobile phone ge igni sabun bikap ge brio heroin gram sotponga point gatham sni kumatnaha. Wamande sakani Avila 60 scooty number ML0 bonga X 0 sochet gatham ko jakalengachem. Yamande sakani ko Police rang rme donenga aro am sandiani ko dakang kuinga. Kamtango nami khakijani aselo Daddengre Police Station no yajani chisa thari ko Shri Billing CH Marak bulsi kolachi gni jen phagapa JNB sangma ko sotani gamano ke segatna ribachim pa FIR ko kobru ko manani gata de Shri JNB sangma jen chikung tharik prungni ongkhatangachim wantamo nokthang ona riba philjaha. Nokthangni mandirang mamang aselo ngen ene chanchija mainawa mahari nokchiri anga ene chanchia. Salgapan no Shri JNB sangma sung sepang o mahari ni bia obak rapana nangachim wabia khaanyo dongpajaha. Wan tamo ba noktang ona riba pilthaija. Nokni mandirang jajeng na ba chengjok aru ko sandi na ba chengjok. Waldok baji mang somayo wa mangwani manggisi ko burung ni ko sandi getok rasuta ko nikia. Shri Billing sangma CH Marak ni khobor agana ni gita de wabukan Daddengre Police rang na khobor ko naha aro FIR segata. Indi ba daonan Daddengre Police Station ni geta ya case ni gaman mamang am sandian ko dakhuja ani aga nangaha. Nang pani belsi rang ara baiterang onguno? Bani belsi sotok sini. Bimeng de? Jiren. Jiren bisangma? Oe. Song de? Ribukri. Na kemang tarik de? Tarikian je football cikung mamu. Tade isa festival cisa. Sisa tarik ko mana? Na kemang malba kora? FIR kora sisa tarik ko ka ama masal ko na sigim tarik ko ta. Sisa tarikun kaya balon kaya. Sisa tarik. Yan daalna khoborang an ni swing pasakanti kun metela.